Ovakva istupanja u javnosti je prešla sve granice pristojnosti i nepristojnosti. Ova grupica ljudi koja se organizuje pod svakojakim imenima u potpunosti je izgubila kompas. Prvo pozivaju na linč Aleksandra Vučića, zatim uništavaju i urnišu sve što je vlada Srbije uradila za Srbiju, a sada bolesni poziv na silovanje za sve neistomišljenike. Niko nema pravo da seje strah. I to ne samo među ženama koje danas sede ovde, ne samo među ženama koje su članice Srpske napredne stranke, koje podržavaju politiku Srpske napredne stranke, već i među ženama koje su neistomišljenici sa njima. Ovo je nasilje. Ove izjave promovišu nasilničko ponašanje fašiste Boška Obradovića. Ovo su politički nasilnici, a Srbija je pravna i uređena država i zna se kako se postupa sa nasilnicima. Zato žene Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Vranju traže zaštitu od države i državnih institucija da se procesuiraju ovakve nasilničke i brutalne izjave u javnost koje pozivaju na zlo, koje pozivaju na zločin nad srpskim narodom. Citiraću izjavu našeg predsjednika Aleksandra Vučića: nasilnik ne sme biti jači od države, te očekujemo da institucije rade svoj posao u okviru svojih nadležnosti. Podvlačim, javnost je jako uznemirena zbog ovakvog programa i ovakvih monstruoznih izjava poput popisa članova Srpske napredne stranke, izbacivanja iz njihovih kuća i silovanje njihovih žena i kćeri.